ikaze mu kibaya cya Ruzizi dusatira umujyi wa Uvira. Mwabyumvise ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mureke tuganire ku makuru y'ubutasi, amakuru y'ingenzi ava muri iyi zone itukura tuvuga ko ari imirwano. Iyi saha imaze kujura iya 17. Afande mukuru General Major Sultani Makenga amaze kugera muri zone y'ingenzi agomba gutangiramo amabwiriza agomba kugena urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira. Birasa nkaho page yamaze kurambuka kandi ikiraburira amaso y'abari ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC. Ndavuga abasirikare b'u Burundi, Abanyangora, Tanzania, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'ibindi bikoresho byose by'abanyamahanga byaje kugira ngo bifashe urugamba rwo kurinda umujyi wa Uvira, ahubwo bagakura AFC 23 ngo mu kibaya. General Sultani Makenga, reka mbabwire gato, ari mu birometero bitarenga gato 50 ngo winjire mu mujyi wa Uvira. Komando marayitangira ingenzi kandi yakomeye cyane. Njya kumenya aya makuru, icyari gikomeye cyane nuko General Sultani Makenga yabanje gutegereza ko Sky Dragon 50 Air Defense System nshya ya AFC M23 ibanza kugeraho ingenzi. Ubu tuvugana system yose y'ikirere ikibaya kwinjira muri Uvira yamaze kujamengwa. Biragoye kwinjiza hagati y'intera ya metero 30 uvuye ku butaka bw'iki kibaya kugera mu birometero 20,000 ko hari ikintu gishobora kunyura muri iki kirere. Mbibutse ko ku munsi w'ejo hari amakuru yanguye mu matwi, ariko na makuru ntavuga ko akomeye, ariko bigendanye naho urugamba rugeze arakomeye cyane. AFC M23 yatangiye gukoresha ku buryo bugaragara anti-missile za Javelin z'Abanyamerika. Ni nyuma yuko inakoresheje Stinger missile mani portable za zindi bashyira ku ntugu bakarasa objective. Bivuze ko nta ndege ishobora kunyura muri iki kirere bigendanye na Sky Dragon 50 Air Defense System yabaze kwinjira mu kibaya. Ikindi kintu gikomeye cyane, AFC M23 kuba yatangiye gukora ibintu nibigaragaza ko Uvira amaze kugotwa mu buryo bugaragara cyane, n'ibikirere cyamaze gufungwa muri ubu buryo. Afande General Sultani Makenga akaba ari hafi mu birometero 50 na Uvira bitarenga. Bisobanuye ko hari ikintu kigiye gukorwa kandi cyagutse. Umwe muri banda kava banje indani mu mujyi wa Uvira amaye ubutumwa bukomeye cyane, ati abayobozi bose ba FARDC, abayobozi bose bafite aho bahurira na joint staff y'Abanyatanzania, ya Angola, ya Afrika y'Epfo, y'abacancuro bagiye mu nama kakanya. Ntabwo bizwi neza igishobora kuva muri iyi nama igiye gukorwa, ariko birashoboka ko atari gukora withdraw ngo abasirikare ba FARDC na coalition basoke mu kibaya, ahubwo birashoboka ko izi force ziri kongerwa no mu gitondo haje abasirikare. Birashoboka ko zaba ari zo kumenasa defense za AFC 23, nubwo bishobora kuza kuba bibi cyane kuko dufite amakuru ko hano indani harayimo abandi bagera mu ijana ba AFC 23, cyangwa se bikanashoboka ko baba bagiye gukora umukwabo ukomeye cyane. Iyi ni page iremereye, page ku rwego rwo hejuru itangiye gusobanura ko ibintu bitangiye gufata indi ntera ikomeye cyane. Gusa ikindi kintu gikomeye nuko hari amakuru angezeho agira ati AFC M23 yafunze ikirere cyose cya Uvira, ndavuga nka teritwari irimo n'iki kibaya n'umujyi, ariko yo drone zayo ziri kwinjira mu kirere. Sky Dragon 50 Air Defense System birashoboka ko yamaze kubona buri kimwe cyose. Ikindi kintu gikomeye, ese waruzi ko ikirere cy'u Burundi cy'uburengerazuba nacyo cyabaze kuba jammed
ntabwo drone n'indege zishobora kwa crossinga. Icyo bishatse kuvuga niki nuko uburengerazuba bw'u Burundi byari biri guhuswa ko bushobora gukoreshwa n'u Burundi nka menace ku barwanyi ba AFC-23 muri iki kibaya, ariko kurasirayo byo nta kibazo bitwaye. Ariko gukoresha indege cyangwa drone niba byamaze gukurwaho bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ibifatwa nk'indi paji iremereye cyane igiye noneho kugaragaza ukuri kubishobora kuba muri iki kibaya, bivuye ku kuba iki kibaya kuba cyamaze kwicaramo Sky Dragon 50 Air Defense System. Ni ibintu bikomeye cyane. Nyirababwira ubwo buryo bw'ubwirinzi buri indani mu kibaya cya Uvira, iki kirimo iyi teritwari na Prende Ruzizi. Amakuru ingenzi yangeza agira ati nyabona iyo ex-Perezida Joseph Kabila Kabange JKK abatari aha twari kuba tuvuga ibindi. Ubu bushobozi bwose yamaze kumuzamura kuri buri kimwe cyose gikenewe, kubera ko ashaka guhagarara ku magambo yabwiye ikinyamakuru La Libre cyo mu gihugu cy'Ububiligi avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa icyari cyo gihe cyo kugira ngo bunyeganyezwe buhigamire ubumwe bw'abanyekongo. None se ntibyabigiye gutuma noneho paje ziba mbi kurenza uko we ubwe yeruye akavuga ko Sudanization, uburyo bwabaye muri Sudani, ari bwo bushobora gutuma habaho akandi kaga ku banyekongo bose. Birashoboka ko izi ari paje ziremereye cyane kandi paje zikomeye ziri gukomeza gusohoka mu bitangazamakuru. Gusa uyu undercover yambwiye ko byanga bikunda niba JKK Joseph Kabila Kabange afashe umwanzuro wo gutanga umusada wa Air Defense System ngizi zihenze za Sky Dragon 50, no gutumwa bw'ingenzi bukomeye ko abo hejuru muri ho plateau bashobora kuza gukuraho menace zari zihari za drone, nubwo ho bigoye kubera ko iyi Sky Dragon 50 Air Defense System kugerayo biragoye bigenanye n'imihanda yinjira mu cyerekezo cya ho plateau mu Minembwe uvuye mu matware asanzwe arimo AFC-23 twirwaneho. Birashoboka ko ari paje ziremereye cyane ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Kundi ruhande imbunda ziri kurira, urusaku rurutu rw'intwaro ruri kumvikana mu cyerekezo cya Kazinga. Uyu musozi wabaye isibaniro rikomeye. AFC-23 yakoze ibintu byatangiye kunaniza abari muri koalisiyo ya leta ya Kongo FARDC. AFC-23 iri gukora ibintu byo kugabanya effectif, bari kurwanira matsinda mato. Abasirikare benshi bari kuba 12 mu gihe abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'abandi bose biyo koalisiyo nibura bake bari kuba muri 600. Uratekereza uburyo abantu batataniye mu gatsinda gato k'abantu 12 ushobora kubatwika? Biragoye. Ariko mu gihe bo bari kuje amasasu 3 gusa akinjira mu gikundi cy'abantu 600, urumva ibiba. Ibi nibyo biri gutuma koalisiyo ishaka gukoresha effective n'uburyo bwo gukoresha ingufu nyinshi ngo bananize AFC-23, ariko byakomeje kugorana kubera ko abasirikare ba leta Kongo FARDC bamwe batangiye kugabanya morali, bakaba batangiye gusubira inyuma, ari nabyo biri gutera ubwoba hakoherezwa wazarendo ngo zise niziba igitambo cyo gushetwa kuri iyi Kazinga, ariko birasa nkaho bikomeje kugorana cyane. Iyi ni paje yo ku rwego rwo hejuru. Gusa kundi ruhande reka mbabwire inkuru numvise mu gitondo mpita ntangira kwibazaho. Indege z'akajugujugu zo mu bwoko bwa Apache zazanye Ikisangani. Byavuzwe ko hari ibibuga by'indege 2 byo muri Kindu ndetse n'ikindi kibuga cy'indege cyo muri teritwari ya Shabunda. Izi ndege ziri kugwaho, kandi mbibutse ko izi ndege z'akajugujugu zifite uburyo bwo gutwara amasanduku y'amasasu ndetse zikaba zishobora no kugaba igitero. Bikavugwa ko
haba hari uburyo burimo buritozwa kugira ngo AFC-23 bayishamburiye mu cyerekezo cya Nzira uwerekeza mu bice byose bigana za Kaniyora. Bisa nkaho uwo muvuno ugambiriye kugira ngo habeho kunaniza AFC-23 yamaze gushorera isa nkaho ifite inzira zerekeza mu misozi miremire yaba iya Uvira, Fizi, Mwenga. Nk'uko amakuru ingenzi angeraho ava kubegereye icyo cyerekezo avuga ko bigaragara ko koalisiyo ya FARDC bashaka gukuraho menace zakomeje kubananiza za AFC-23. Gusa ikindi kintu gikomeye nahise ntekereza kabiri nuko hari amakuru yangezeho agira ati M23 iri gushaka gukina umukino uri simultane, uburyo buhuriweho mu bitero byo gukomeza gusunika basatira Uvira ariko n'ibindi byerekezo bagakomeza kubisunika ku buryo umwanzi ashobora gutinya gutakaza Uvira akashyira force nini cyane ariko akarangaza ikindi cyerekezo nacyo kigafatwa. Bigasa nkaho biri gusobanura ko nuko kugerageza kuva muri Masisi winjira Walikare ari byo byose birimo biragira ngo aho umwanzi ananirizwa haboneka ikindi, kandi noneho abo umusaga bakomeze bamwe abava mu cyerekezo cy'imbere mu gihugu rwagati, kandi ibi biraza gutanga amahirwe kuri ya mitwe ikomeje kuvuka ikurikira MDKC wo muri ho Katanga. Iyi ni paji iremereye cyane, paji ikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mukora ibishoboka byose kwa advancinga ntabyo dukeneye, ariko umwanzi mugomba kumukoramo akazi. Agomba gusobanukirwa ko gukomeza kwinjira muri axe yacu ni kizira kuri we. Ayo mahirwe akomeza guhabwa umwanzi niyo ashobora kuza kutubera ikibazo gikomeye cyane.